kumagara na wirugongori wako ni kumagara ume county unakuga you have your cart is full for the day wina meha ukiuma ja wa mihiro ya county ri uroba biro yo ni thabari ya if not half a day is full day ni ugomanagia mafataro umahingie within that time within the day turokiwa ni uguthie wina ifatari ya town ri ona taumete ruongo umete estate ri na ni ugutinda ri ni wihinyagiririo gabanga ukamenya ni uri kinya handu ho uhute tondu town na kuguthiururuka ngari you get very hungry naguo murire ri tondu no rakiona indo nacio ciraririkania mwiri waku mabataro ma kuria tondu town nayo ri tikona nyingi ungihura wage display ya irio etigare street imwe takire Nyaga Road Nyaga Road they are no Italy sa hutapata kuku ya msuguko even Biashara Street except the GNR annex I don't think there's another Italy that's popular sioni igine leu kondo koria irio siko on display Moi Avenue Tom Mboya Lifaloli kondo kono tale muhutu you be enticed no re hetoka guona kindu kwaja Tom Mboya kuna yekiro mathitima sigapa ke joki undu kira kuguciriria and of late naguo wori ori otekete over the Italy business in the CBD they have people we have placards maruga magafara oguo acio no ne kururia maruriria biashara ya mikawa akwona ya biso ukona undu kuria ka mundu no aingire nona kwa murire ri uringana na ro gwibangite giki pocket Nairobi now ri it caters for practically everybody kwe makiota kuingira ku kwa uria kutira hivi asa kuuraiti sa na kwa idio nyinge na cio igathio na ciekirirwo sana ngetha cikwenta icio ikatia ukiriha nawe no guo ukigwa mondo na kuone kure katurari ni kule katurari Nairobi no ore oraingiherio indo cia kuria isiko huma naki no guo racoka ki mondo Otro ngethia CJs Kilimanjaro pronto you know those ones they even have pizzerias in town ukigira ko uri na kamwe idio cio keri no aba ku expect o wetie drink ya kogo kugura not free waboko yo in the meantime kinywaji ni gani lete mkoda cocktail menu maita meri ya irio na drinks utakunywa in the meantime kwa niletee hii ni juice gani hiyo ni pineapple orange pineapple na kuna cocktail iko paka na beetroot nataka gani na kuna shakes kwa tu na tu egoro like an entire meal nigu aba kureherwo ke nigu irio cibagwo ukamba ukareherwo cutlet homa na giciko iciko igiri ya thubu na gya kuria na homa na tuhiu ga steak knife na ga kagi ka bread knife tukaigwo hau na kou ni irapagwo na branded Xavier branded Kilimanjaro branded CJs na kou ni uthia ugakora ona ukarigwa atiri andu ni magire indo tona ni ukora ukerwa atiriri ngoje kidogo kumeja Lewe kuna kwa na masaa raisha haijafika wagikara thi ukareherwo nacio ri matiko ithagiria biru how instantly ni makuhea time first you savor the meal wabe uwe joy kahora uhoreire no kareherwo ka salad kena lettuce no lettuce ti thoroko lettuce ti kude Auto kasi na chakwa hijira ati lettuce ni lettuce
ne guthoma marathoma matuko maitu twaugaga ũguo ti CBC. Oh yes. Rĩu kũna kuo rĩ ũgĩũkĩra hau rĩ gĩkenge kĩambia hatikoragwo. Yes. No nĩ gũkĩrĩ gĩkĩro like I said CBD caters for everybody. Nĩ kũrĩ gĩkĩro rĩu kĩre for ewegi. Yes. Oh gaikaikũrũka ũgathiĩ rĩu harĩa ũguo Shaniford kara raini hau nĩ akorwo raini shipa kuku. Yes. Wati hospital ete muingi wa ite na metha kũu ndũngĩthiĩ raibu ũkĩrĩa ri karere ya muthoni mathiaga live makĩrĩa irio ciĩna kĩrĩa waja magũranĩire nyamũ ĩtagwo plata makauga guys we at Hash Grill Sanford ndũngĩthiĩ raibu asa tondũ ũgĩtua gũthiĩ raibu iguaga ũthaũthĩrwo nĩ wa counter na sema next Shipokwata na pineapple na passion and those ladies are very fast. Unaweka tomato asio agaseje ko hakiri yao aiwa sika next aya songa no meda irwo ndumwe shipo ciore ne maibagia quantity iko na quantity ri. Yes. Ine angaliwa nuona wa githani wa agaikia wa kukuja tomato ni gapi gatheca rithiti iko na kuku gatheca ucio othio hau aguku aria murango-ini tondu ni hongo na kwele totoro na ore ni mare tomato ya shiri itagira nagio etathimagwo na zina slapping kwanza hizo chipo na kasoda kabaridi na straw orogie ukirora na gicicio-ini nigetha wone this is me enjoying my hand and sweat. Yes. Goko wa ikiro giki gia kwa uria ri gutire ici asa Sani fodi wa nĩũthiaga wona gĩcicio kona mũndũ ũĩ mwena ũrĩa kĩ mwena ũrĩa ũngĩ kamwe aya chalo arewa gũkũ ndakiuga ndikũgwĩra kĩ ndikũgwĩra Nairobi na andũ a rũgongo matirigaga me kũu Sanford na Kĩrĩmanjaro na kĩrĩa Altona matirigaga they don't look relaxed. Mama keuri turariganio oi timikora kuna kuo gutire uikaria. Yes. Ni uhinya kire urahihinya uthiete ona ni uikara muno ukora mundu wa kuhura ni yoka unaweka nini? Unaweka jam. Ni uria kire urare uthiete. Yes. Ni ukire riu affordable housing. Affordable housing ne one aba ya kuigira thabari ya utwikania town yo. Affordable housing yajagiria OTC kuharuru. OTC go ikuruka. Ukaka muko jiritero. Na affordable housing headquarter ekora muthurwa. The guarantee you will get there is that you will eat fresh farm food. Yes, produce. Affordable housing na kuore. Dokero ne ko ihuru goti reservation. Asa. Ako ate reservation. Le motide kana wega. Ore arekeigwa ne kumari. Amo display sinyo. Excuse me toke. Yeah. Excuse. Akamokeria inyuothe mubomu-ini. Na affordable housing gotire waiters aige. Asa. Ta CJs ne Kilimanjaro. Kou ne mwene. Yes. Na no koragwo riko. Na hihi aruti wira aya. Yes. Eri. Na affordable housing ri. Ndugotinda ukimera thiomi ruria mekwaria maragia rwaku wao. Yes. Mukabi customer cio ni wamwenderia. Akoda aki. Etia chapati ng'ombe kũu irio ciĩtanagio na the animal it got.
arenda busi inakuwa affordable. Yes. Kuna rudhiomi kama kuchomewa. Yes. Na kuna katirale ni kijiko. Ndio upewe huma, labda uitise mayai. Ama udugio chapati. Yes. Na huko katirale mingi, sio sahani inaweza aguka ifujike. Ni sahani ya mabati. Na inakuwaga na gauge. Tondo hiyo leo kigora nene ohare. You are catering for everybody. Yes. I told you there is a space for everyone. Yes. That is your score size, but there is a universal size. Kulu no kule times tabira. Githeri bi? Bira. Kuna kuore. Do ba korio drink bere. Wa yo irio ri. Woka gerio jagi. Na tukombe tukuruma ni jokaje mutungitura oka kende ka mukuji ukoya kamwe kabo akarora thini kana niga gatheru ukabo gekira mai. Yes. Kugwa affordable housing ugitwenderia mai ni ukurito kurituhira. No mai ku makome free. Exactly. Na ku ni ukuri ohune wega wina ria njomo riaku. Yes. No nywe sai no igwa kuria ruogo ni gwa teapot. Wetia sai uka we teapot. Mixed African tea. Ukaiwa ni wa mau. Ni wa mere mebia. Yes. Affordable housing kuria turia igiri. Mere mau ni murite murieri. Ni murite. Yes. Mwaka nywa mai. No gia kauga we agitinda atanyuite cai ni ariagwo ni mutu. Yeah. Na goku wa affordable housing ni to negotiataga. Ni uga atiriri. No nyongera tofoga ukero. We customer nye nitironeka. Ginyaga siko kamwe. We customer nye ni na goro. No geiro kafisi. Keje kirere ni nega kimagaka. Yes. Now for the bossing him on the kagiro how as freebies, but with a disclaimer. No kagiro kasubari how. No kasubari kau 97% in every fee. Do kuro ne modo. Kanyo America do gitangeria. Uroraga reaction ya neighbor waku ule wagekira. Ayuga. Amo geta pilipili yako. Na mekira ndune. Nigera riri ndugacagure. We ndune hana nyanya. Apa bora gradia mai. Ne mwekira pilipili moige muno. Customer ne nyanya ina goro. They even tell you about the market. You will not have those discussions go uptown. Kera kinyaki. Ithandũkũ rĩrĩa ngirinya. Gathandũkũ karĩa kanini customer. Mwakiuga mũtũrage na pilipili. Tondũ inyuĩ mũkona kũu Nairobi ta aria-inĩ arĩa maratwatha. And make it all customer get out of also. They even have promotions. Na kwa affordable housing as you partake your meal, topics they are very lively. Very lively. Place is full of vibe. No yako na kikora modo mutio ndo muongearia huko up market. Acha kila mtu akona biashara zake huko. Ona muoke manyana na modo weigwe ni wanyaka urako wanyu. Akure ni wana mbale cia kuria kwa mwalimu mo. Komui. Ndekere wa ukia mara. Ukirwa mucie. Ya ndo naone mareze mania. Ndeto cia bagia. Yes. Kwa for the bossing ni kore vibe. Yes. Na utire ndako nyingi. Acha. It's just one loud television. Ukora ida ikiretwo kihunjio. Yes. Kana rwimbo. Yes. Rwage ikamba. Na kamuberethi gaite haria njaga gwithamba moko.
na thabuni wekĩtwo kana tiga gĩtũngũ but somehow someway sisi wote ushiba na karenda kaidwo gatieka atia atieyumburaga absolutely ye mundu uri menya ukurite ku we bora umeshiba wewe kama ulikula plantain kule uptown na mimi nilikula madisi irio kule kwa foda boss nzito mauano mauano ni marigo mawaru na nyama ni uguthahuo maiki iyo nĩ cio plantain cia kũrĩa affordable kwa affordable house yes ela 47